Hello, salam alaikum. I am come to Nrike. Madu Langi Maramda update curtain Tavjaram Gaza Sigi Maramda Admaku Yamna Hining the Bahbitai, Sengna the Kareji Wakal Yam Satin Mate Gaza Matakta Suyam Awataraga, Yakonisum loud lips, season white rimney. Aduga Tangno Kona Bate, country Makaisinasu, Kanam Tanasu, Matang Sito Vidre, Gaza Damakta. Bas Koiki Chinna Dum condemn Tawi Israel Nasum Torsin White Israel Nasum Torsin White Bas Adura Wasilware Adu Makada Karimta Ahilba Ate Karimta Wama Late Gazagi Miramda Kanam Trangamunate Gazai Miramda Adredi Hojikta Ngarang Haldagi Misi Kuntra Taretki Nagyadane Mise Koiki Said Oidise Gaza Manungsida Adredi Yamandasu Sanada mi Taruk ama mi taruk ama kanam tabagi side oibagi US ki air strike ta simsu paw simsu lai adredi aduga loina na Gaza da su nasi northern Gaza da nasi mioi taruk ama sisu side oibagi pawum lai masida Yemen gi hojiki US ki bombing sida angang haiptare angang tarit amsu yaukibagi pawum Al Jazeera gi taraf tagi hojik nalap mamangda Pausim Thoklay ni Al Jazeera ki taraf tagi angang taret yaukhi bagi sanada air strike to basida asum tawduna hojik maduga Yemen ki taraf tagi su Israel da central Israel da ballistic missile ani kapsalak bagi madu Israel na hai intercept tawduna madu lawtha garaina Israel की तरफ से हारिम ने इंटरसेप्ट हो गया है माधु यमन की तरफ से कि अदम बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह मादर फिलिस्तीन 2 मिसाइल वगैरह असिने चिंबा अदम इजराइल मनुष्य से अदम साइलेंस से अदम तोइन ना अदम खोंग हल्ले अदु करीम तो मोहरम दे पाउसी करीम तो थोगलकते अदि मखोरम दा कयाम खोती बनो कयाम सोक बनो कयाम सी बनो करीम तो लेते पाउ लोइन इंटरसेप्ट हो है ना मखोई तरफ से स्टेटमेंट लाई अदुगा यमन की तरफ तक सु स्टेटमेंट अमा अरांग थोकले करिगुम्बा अमेरिका ना ग्राउंड ऑपरेशन यमन की मथक्ता तौब तारगदी लाकलिबा फोर्स मखैदुगी जहन्नम सेमगने है अखोगी यमन सिद मखोगी दुजक्की अखोगी दरवाजा अदुक मै मोंग सेमगने नि स्टेटमेंट पिरे करिगुम्बा चिदा कोंगाइम ना हाइनरी यमन सिद ग्राउंड ऑपरेशन हौदोरिब्रा अमेरिका की तरफ तक अदुसु मयामम नैनरी अदुगा यमन की तरफ तक रेड सी माद्रे अमा मदे सुलाम तो बसु लेबलेबते हौजिक यामने इंपोर्टेंट हाइबु गाजा सिदा हौजिक की मखोइना राफा से गाजा का पूरा टुकड़ा तंगाई खाइदोखरे अदुना हौजिक राफा सिदा ग्राउंड ऑपरेशन से हौदना अहान बद टर्नेल अमा 1 माइल से कयानो आई वखलदा याम सांग्रबा कनममनि टर्नेल अमनि अदुमा फंगबगी पावम लाई अदुगा लोगेदा हमास तसु मी लिसिंग निफु की मथक्ता मिली सिंह फूगी मथक्ता हमास्ता जॉइंट खुबगी पाव में सिमसु लागे अदु याम साथीना हमास्ता सु रिक्रूटमेंट तौदन मिसी याम साथीने चंगखरे करिगी दमकते चंगिम नाइदा वारिम नोजी फैमिली सिमदा मतु मचा लेरे मतु मचा से बोमिंग दे सिखरे मपादु कैदोनी मपादु अलोबदो पाइलेते खुलाई थांगत मथौताई अदुई मोंग दाउजी हमासे दे मिसी याम साथीने जॉइन होइरा मादरे सोमनबु रशिया की अटैक ता यूक्रेन दमी कुंट्रा मरी सिबगी अदुसु मखोगी करिगुम्बा अनोब चही की मखोगी क्रिश्चियन मखोगी अदुगुम्बा फंक्शन गुम्बा अदुगुम प्रोग्राम ले मारा दुई मथक्ता कनम सी अटैक से ताकि मारे से दमी कुंट्रा मरी मा सिबगी पावम लाई मदरे दि सोमनबु अमक्का कनुम गिसे अदरगी सोमनो ईरान की न्यूक्लियर डील दो हयंग हफ्ता दा मथंग हफ्ता दम को वारी सानबगी पावदुम सुलागले नहलगी हफ्ता अदर फजना वारी सी सानदना काबक अमा सिदा बस यावरसी न्यूक्लियर खक्तनी अतै करिमते यावदे अदुगी दु डील तवनबा ईरान एटॉम बम सादबा अदरदी एटॉमिक सादबा को न्यूक्लियर सादबा अदुगा बस मागे न्यूक्लियर अमा फैसिलिटी अदुता चलाइबा अदुगा ईरान की मथक्ते जो अमेरिका ने सेंसन करम तो मखैदु हटाइबा अदु मरमदा हयंग थांग सेनमिद अमक्का वारी से सांदर अदरे सोनरबु देर अल बाला हारिसिदा याम साथीने चावरबा स्ट्राइक अमदा मचिनाव तरुक ब्रदर अदुगा लोगेदा मी मापल असिगा इंक्लूडिंग मचिनाव तरुक अमगा ब्रदर अदुमसु सहीद ओइखरे सिलोइना इखोगी कनमदनी गाजा मनुंगदनी हारिसे
Gaza manung Central Gaza da mioi mapal sida mioi taruk ama makoi brother masimna apokpa adu yaokre mi mapal gi manung sida asi Israel gi sahita Israel gi air strike da sahit oikiba mioi ni adure somna Yemen makka Israel gi mohoi gi Leopard drone do MQ9 do adu ama lau thubagi pawam la ye tramapal subni masigi drone se huti gi taraf tagi lau thri se America gi asiloine koi gi jasusi tawbu drone ni asi huti gi taraf tagi drone se yam sathi na drone amde yam sathi dang grab ka namni asi tramapal sura huti na lau thri se adu galo ga da huti na je red sea do egara central Israel do egara ballistic missile na chingba si yam sathi na huji huti gi taraf tagi lanchi tawri Israel gi mathakta adre di somdana bo Amakka Hamas na statement pira Israel gi Netanyahu se ceasefire pamde hane khoi jiksu ceasefire ya khoi jiksu lai ceasefire to beidam te khoi jiksu raji ni adla badli khoi gi pagi mi thadok pirakpa ana khoi gi hostages ka sindok chin to ya khoi ceasefire do jiksu raji na na asum statement dum lai madu asigi maramda kanamtra ngambi ningai kanamtra sakpi ningai kanamtra nombi ningai leite bas Gaza manung da micham siri hoji masna taruk punna sibukrar se mi mapal ge loge da si yam chaw kraba thodogam ni asidasu kanam trangang de bidata etai adum country makhaisina Arab country leirim makhaisina maike marisina adum condemn ta tawdun leiramni sigi maram da kanam trangang bi ningai leitramni adu khaktani hawje Gaza manung sida hawje ground person si yam chawna rafa sida Israel gi taraf tai tawgudori yo in tunnel ama amal oine thigudori makoi mi phadna thamke makhaido adu Hamas gi taraf ta hara inang na asta Palestine asta Gaza nang na thira sumi phangwa yaina karamba mafam da bulot kribno Allah ga mata ga khangnai aduni hawje nungai ta bai bu mi sisi ba suble lepte air strike lepte Israel gi taraf ta gi su madu ga America gi taraf ta gi su sana wagera Yemen wagera huti gi mathak ta su air strike si suble lepte adu ga huti gi taraf ta gi bas Gaza amasu Hamas Palestine gi damak talari ne se bas kainum khaktani hawjik ta huti khaktani atai diloine bekane atai diloina adum akhoi gi na kong harau hol bagi mit harau hol bagi adum social media ma mada adum pau se Israel gi aduk sira Israel adu tawkhra kanam jihad akhoi gi law thokra adu adum na kong harau hol limni khangi brana Gaza manam da kanam ta leite Gaza da mak bas huti khaktani Gaza da mak thauji lang tawn rese hojik suk sang apsida chinjak ama pujal hal bagi podam pujal hal bagi capacity leite su yam Islamic country ma khaisina Turkey wagera mo wagera lairi makhaisina masar wagera kanam tana sigi capacity limite Dubai wagera Qatar wagera aikoin lairi si wagera kanam tana Israel gi against the wam ngang manate America against the wam ngang manate bas Gaza gi Allah lai aikoin me angi duala edu khaktani si harak lo ijrage assalamu alaikum